Allah rahmatına alsın, Қазақстандық Абдуғапар Сманов деген ұстазды барыңыздар танисыздар. Ошол киши айтат, 13 жолу ажыға барып келген кишинин үйүнө конокко бардым дейт. Мени менен жакшы дейт, дамыла деп дейт. 13 жолу ажыға барып келген. Эме элестетиңиздер, бай киши, диндар киши. Үйүнө конокко бардык дейт, анан келиң молдеке төрдө отурабыз дейт. Бир шортикчен кыз чай ташып келет дейт. Анан эми бул ажата бай, башкайым, үйүндө ушундай официанттар, кызматкерлер иштейт экен деп отуруп дейт. Ажака, бул кыз ким? Bunu uzunura kiydirip koyup desem deydi. Çırağım koy, çırağım dedi deydi. Bizce çırağım koy, çırağım dedi. Benim erkek kızım деп aytıptır. Çırağım koy, çırağım dedi deydi. Uşul çırağın seni toza kotakat dedim deydi. 13 yol emes, 130 yol acıga varsan uşul çırağın toza kotakat dedim deydi. Özü 13 yol acıga vargan deydi. Mini yupka menen kızı, şortik menen kızı bana tamak taşıp otat deydi. Tilekке karşı uşunu atalar aytışыбыз керек эле, akalar aytışыбыз керек эле. Тилекке каршы биздин ордубузга устаздар айтса, туура кабыл албастан кайра каршы чыкканыбыз өтө өкүнүчтүү.